y por supuesto la mano de una persona, ¿sabes?, que le guste en realidad este mundo de la cocina y de la hostelería y que tenga mucho cariño y mucho amor por la cocina, ¿sabes? Eso es fundamental a la hora de realizar la tortilla. Pero nuestra receta Tito. también... Vale, Sí, di, conta. que nuestra receta tampoco, bueno, se queda detrás. Es una receta que lleva mucho tiempo con nosotros, ¿sabes? Y gracias a eso hemos tenido el éxito que hemos tenido hasta ahora, ¿sabes? Moi ben, graciñas, Tito. Non sei se Hilda se as veciñas de Reza teñen algúns destes truquiños para facer elas esta tortilla de pataca. Hilda, estou nerviosa. Estou un pouquiño a ver como sae o de darlle a volta. Mira, ali a temos. Ten boa pinta. Non sei como acabará, porque claro, o tema da volta é fundamental. Hilda, imos, estás nerviosa, como estás? Eu estou. Estou nerviosísima, porque además, mira, aquí hai unha expectación, hasta trouxeron doces para celebrar que lle vou dar ben a volta, así que se lle dou mal, vaya. Quero dicir unha cousa, van sair cunha cor, porque mira, sobraron os ovos de produción. Por qué? Porque Mari Carmen trouxo ovos do seu cuñado, que ás veces os cuñados, pero neste caso o de Mari Carmen, ten ovos, trouxonos... Son pequeniños, pero son vos. Son vos. Son de confianza. Unha cor, e aquí é quen reza o de facer a tortilla con ovos do súper, non. Entón, mandamos un bico moi forte ao cuñado de Mari Carmen e tamén ao seu fillo que tes o mandil del posto. Explícanos este mandil. Este mandil veu de México, de un grupo de amigos, de que el fai a tortilla para todos. Mira, aquí sale a tortilla. E o grupo chamase de la viuda. Así que un saúdo a México. México e os de Puebla. E agora que saudamos a México, que está todo México aquí atendendo, vou ver si lle dou a volta a isto. A ver que tal. A ver. Tú puedes. Necesito un pouco de ánimo, a ver. A ver. Cara de enerxía, de boa vibra. Así, a cara de boa vibra é así. Todas con esta cara, a ver. Así. Cara de boa vibra. Bueno, estánme chegando as boas vibras. Vale, agora faltamos o resto. A ver. Ahora non a cagues. Esperemos. Toca aí. Toco aquí? Sí, fuerte. Toco fuerte aquí. Sí, dale. Aí. A ver. A ver. A ver que me van a dar un truco. Eso. Así. Coño y así. Con esta mão e con esa garra. A ver. Una, dos, tres. Como se nota que estamos en Reza? Rezamos todos e saiu a tortilla. A terceira vai a vencida. Además, mirade que ben me quedou, eh? Que nota me poñedes? Por aquí. É que estou aprobadísima. É que isto que está, vamos. Ahora hai que probala. Ai, a ver se non a tiro agora, que non me acordaba que a tapa tiña un botón atrás. A emoción do momento. A ver, vou poñer un pratiño. Vou a cortar. Como a cortades? En triángulos ou en cadrados? Porque isto tamén é unha dúbida que temos sempre. Triángulo. Que vaya así. Bueno, sí, o caso poñela nun plato tamén. É que son... É emoción. A ver, triángulo, dixéchedesme, non? A ver, así... Quen é a primeira que vai probar? Quen quere probar esta... Eu mesma. A ver, pois necesito... A ver, a pala esta, a ver se a tiro ahora servindo e en vez de emprar ahora que conseguín darlle a volta, a ver se ya emprato. Ai, a ver. Ai, que boa pinta. Pua, é que cosen estes ovos de corral do cuñado de Mari Carmen. Esta, é que non podía salir mal. A ver. De verdad, o sea, está riquísima. Oxe, mercolotería. La teñen aquí, Asociación 15 de Agosto, vaime tocar, porque é que saiume que de restaurante, que me chame